mfite umujinya w'abana b'urubyiruko bavuka mu miryango ikenye. Mfite umujinya w'abana, w'abagabo, w'inkumi, w'abasore bavuka mu ngo ziciriritse, ariko akaza mu mujyi ariwe bahanze amaso, agatangira kubaho ubuzima bw'abana bahanze amaso iwabo. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi hano, ababyeyi bacu baduhanze amaso kugira babeho, barumuna bacu baduhanze amaso kugira babeho. Hari n'abandi hano bazi ko amaso yaba ari ku babyeyi, ku mazu ari muri za Nyakabanda, imiryango 8 ikodeshwa, ku madepo ari mu mujyi yabo, abakire babikamo ibintu byabo akodeshwa, yakeneye 500 baramuhereza.